محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي للياتهار المصطفى من مندوري أطهير المندور يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي تغينا الله سبحانه وتعالى فكبر شيطان تورم دينا ولا دسانما من دمنا نفلام في أما زيزا لا نسيتك مساتك وبركاي كسلك على كربك صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يأمر بالقرآن نسولا كمؤمن من دار الله سبحانه وتعالى على يلا كذا على كربك صلى الله عليه وسلم ككيرا يلا كان سلك على ككيرك السلام عليكم يأمر سنما السلام بلجلك كني هقولي تو على ولا جمان دوندو نما نيني ما كان تشين أتيما على كربك سلسمة سبب نيوماي الله سبحانه وتعالى كجوني من لدن آدم إلى نفخ في السوري كمن آدم عليه السلام تللا كتصدق ما هو لدم ملك لما ما هو يجرك أكوننا الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى على كربك كركرة كقرطة كفسماندي كتميكا نعم يقول الله سبحانه وتعالى كلا بلبل بك أنجو فرولاي السلام عليكم زكوك أبونيني أنا بركة دليلا أفود ما كسالي أم الله سبحانه وتعالى ديلي على كفام تكون يمادي أنا بلو أسلام بلا جلما ناي دوكا على كربا يورو أمي دوكا أكان غناوي أجنيا زنما منون تلني أتلبنا نو يا دمن ندينا إمبارا لا بل إخلاص التامي نكون نجيا دكيني وكرافة أنينا وأكوفة وما جابا أسلامه وسرب الله سبحانه وتعالى كا أم الله تعالى دل على كشين نما تشاما كه على كربا جنيا زنما نونغا أم سيكا دوكا على كربا نسانموني على كربا صلى الله عليه وسلم يا بونا سانمونغا لفاما نعم على كربا فنو يتشي أبي واجبي anga كابونا وفه كوبوني كوكارما أنزكو دمجرا الله الله سبحانه وتعالى كيامروي سولكولا نيندي أفهم تقول ما بألا فعلا كونك ياما نامرو لامي فل السلام تشما أنا مسماما كدقوني كروكرا السلام فربا جما كله فيه كنا غرليانا أنغرا مقامونو ناندلين أتلبنا نانيانزا مولا نمبارا إنا مبانينو فون كاونغولاشي وكانزا مدقولا بارا إنا يانغو بارا إنغا سباتي أمبولو أكاك الله سبحانه وتعالى نيدا نيني بارا ala kanzara bara ina ka juru sara la nyuma na je an lahara namboro la amba ko ko asam forba nyama ko tullo la ka jira assalamu la assalamu ka bara fitini na baba anyena chembe abi ken ala nya srenya mi abo de bolo assalamu alaykum nga hagil to anyere la ito nga janga sara allah subhanahu wa ta'ala nye aywa aka yamaru ko la ala ko nga minga ito nga nze ko ka kelila Allah subhanahu kwa ngamin toy ayto nganze ko ke aywa otolila ambe Allah subhanahu deli ala ka nyisre nyuma ala ko noko ya anambal assalamu bila jalema wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba assalamu alaikum mandeu donc ma nyabla ma temene ko mba fa kadon mi setiki masa deli Allah subhanahu wa ta'ala kan nen aw bila jalebe sababa ma anga keta ananga fotala ما فكادون أن لكل حال من أحوال الحياة تقواها أنا بدي جورو أنا بدي الحياة بلجلي أبنا على نسرين يدو كما لكل مرحلة من مراحل الإنسانية تقواها إنافو أيوة الحمد لله رب العالمين أبونا هذا ما الدنيا
Allah subhanahu wa ta'ala ye atlandla ka ke joro wi nga joro belejele na ala nya siranye nyina ma yalla hala bena ala nya siranye buna hadama denya fana joro bena ala nya siranye namanya ko Allah subhanahu wa ta'ala ayo on taklifuni oye ko kaddo ne girnye kadanguna anyenyi ne ka nyeshir ay wajibi anga kasoro kan zego ke o baralla min indil bologi kamina mbalku yado ila al mamati kata se anvatu doma asalamu ko ka gele wa kamisa ay to nga hagli to anyerla way to nga chesri Allah subhanahu wa ta'ala ayo adame masay Allah subhanahu wa ta'ala bandame nan vamona intabihu laha assalamu aya hagli deyele ha aka korfo aka sabo koro famuya aya hagli deyele nyinama yalla hali yaw aka se ko shida njugo nyumana on alan sere min ga kaka se ko kala no kira insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bangar saka jenyina mayala alhamdulillahi rabbil alamin nyina ma ketugo binye o tugo keledo jabi nyuma bi sallallahu ala ko noko ya anambal aslama bala jale lidhalika yaqulu alhaq jalla sha'nuhu ودي لا ستكي مسا أبمنا قرآن تنتكي الله أقول على صلى الله عليه وسلم كافوا من دوني يا أيها الذين آمنوا مؤمنون منو درنا الله سبحانه وتعالى الله كسيك أبو دكو درنا كيرا وكيرا يلا قو أنفسكم وأهليكم نارا وهذا فو يكون على كو يركون كيسي جانمة تورما وكو كمارا لما موكو فانا كيسي جانمة تورما السلام عليكم ما بلا باي watina choko kama ambe fen vitini vuyala ni ayay ala serenya bafla be famwana waqayatu nafsi wal ahli min an-nari ki aywa yerba ko aywa anyini fen bi seko kishi janime toroma kasay ka nyini kokura isomo idum imuso ikam marale mamugo obe kishi janime toroma choko mena Allah subhanahu wa ta'ala yamaru keno de qur'ana ayasanu mayna assalamu ato nga hagil to anyerala antle net le jugu bena anit le jugu min bena sisa ni alsalami may hagil tu yer la shetane bet lokila man fi yera bakun at kishili janime toroma o yemunyi yera bakun kishili janime toroma o de ki nikumine ka karaba ka boshi shetane na ka nyishi alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka tasirama alsalamu nimine to bi ka bo shetane ka siraka nimmina to ka bo dungo saraka kabla alakara baka saraka ibo kala de ka fo de mako jihadul akbaru ibo kala de ka yani sadoche anit le jugo bena salama to nga hagil to anyerala kanagar le yana be sira faraka fo assalamu sawye assalamu saw anit le jugo min bena ya hagil to ayerala assalamu saw ko masiru bilama assalamu saw ka dovino bilama shatane dona kono fo ka fa dona kono assalamu saw be fini sutura le kala fini min kolo ka giri wa ba sutura ngabi yamar de tayirima ka modeli mingala na yo kala iba soro fini ka mine aywa akana fo sena fini ngeme ka fambele jele datugu nga yere yamar de tayirima kwa ka aywa ke modeli mi o model de keme kale yere chori ka formu allebu dakene jira wali chewla chewche ni ka dina bi bolo ni bi tama dugu bolo la ni kun korta ni yo muso jamakulu yebi kun shuli ni nyeche ka bu nyeshi vama ni yingerefle bi do wara soroy ambala kaw subhanallahi opma alsalama chaw nyeda tugule bina tamawa ato nga hagil sa ko to anyiralla o choko keledo asalama ya sharia ye disa sunna ya alsalamu sauka ko bu lebu shutura alakra salsama ka yamaru sanumadu bi alhamdulillahi rabbil alamin alana naka na ya antle ntle jugu bena jago kala min ba disa o fere ale ba kiti don muso mi fana bi tuko ka sa ba kiti shidon disa o borabbi muno be suma metre la ka fere na hakilla insha Allah ta'ala nanya fota balma kay balma muso eni na bele jelebi doni va mwana adisaw ha ate fama ko disa shutura taw ni ya korta ane guaza de kaka o disaw debe alsalamu muso kanve kadugo bolo mineni ay ate fo disaw mako parla barsaba kende ki lebu shutura wati fuma kokora aywa ko masiri nyuma barsaba alsalama shariata ni wele ko masiri nyuma o ko bi hagil tu yerala arsaka sharia aywa ka magod la ko ya saki lebu shutura wa ya dabo parli mi ngama ni masri mi ngama to fana makonye barsabu islamia sharia ta fana mako salama muso ka masri nyuma opma herebe mina ni masraki ni alsalamu muso mi zira ni kuna ka je o masri shiya ko o choko kele alsalamu muso ko kundigi choko ya bilama mumo no medla aywa majina an pendre be ke farkolo monona aya hagli to ayerla
ambe ala deli ala kan famu choko nyuma di anambal asame bela jelema tile jugu bora ngane mami yera to shetane bolo ko ni nye ayo awati ni deva mununyu deunto abolo ni furche mununyu furumso to a shetane bolo alhamdulillah rabbil alamin ulubana ni aya ngalla nyinima ni aya ala saranya bita kuto allah subhanahu wa ta'ala ye afuya e kangar gele min go shuye unak ayo atasuma be nyonyi wala ni mawma yi muson nake bi ni mama yi de nake ko dem saniya do ke muson nake ay kon yi wati ka to o fini cejugo donina ka to o masri kunda donina ka to o panga purti gwazana allah subhanahu wa ta'ala mivo ina bi nyonyi ala kangishama wala na manya kwani tile jugo bena selamo ay to anga aywa am wasado femunu nanga dine bibe ay to anga wasado la jela boy wati kunguruni sone ndama biba ya hagli tuyerla la allah yaga taraka dunya jenkani malasa am ala del ala kan fama choko nyumadi anambal asama bela jalema ninde allah subhanahu wa ta'ala yamaru ye qur'anana ala israel wala da belebele baye mat sekana na isikaro ngele abe fin bela jele kono nguran ayayina apmana iyere yere bakun hagil tu yere la sira ala nya yere bakun kala halayawla ika seka sira ala nya ka demba ya kala halayala ni yere bakun tanyena o kore ni demba ya tamanye ni rekishira taswa bi da demba ya ka ini demba ya farato nyona alkiyama allah sutra la diriye nasor lay ka nga demba ya ka hakame ndika dafa de ka nga aywa kama aywa a wolodo ife salame tawmi nga dala aka nga lamo salame lamo mina ha aka nga kala salame dina mina masa nyuma na sore mi joy jorolla a o ya chene ni kalfa mara choko manye allah subhanahu wa ta'ala bi ni ka kalfa fara nyonga minga da ala ya bodlala odela allah subhanahu wa ta'ala te bagaka joma ki tonyo qur'ana na suyo sabati allah subhanahu wa ta'ala ko wama rabbuka bi dhallamin lil abidi ko ala ta ka jon tonyo wala ay kangar gele goshi qur'ana na sula ko ala kada baka fani wanya fuyeti koro selamo ay hagilto ayerla nen vamuna فقد جلسنا أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى نكمن يبلغ موتمنيكو أنزكرا كوكورا نسيتك مسافة ساماندية فوق المنبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي 120 مالكم أنسكا كلام لوكونو في قناتنا المباركة الشريفة أنغن تلفزيون بركة ماينا أمسيتك مسا ديلي زادها الله سبحانه وتعالى بركة وسعة وتشريفا آمين أمبين الله سبحانه وتعالى في حلبي ala ka tele njidi barikala ka jidi yiri wala allah subhanahu ka jidi kortala ala ko kaka ala yakama anzigira sigi keme ani sigi besabani duru nana adamne na herala chogomina amsati masadeli ala ka ndeme aka dace kayrala nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-salamata wal-afiya amsati masadeli ala ka mbe sababama ala ka ngishi allah subhanahu kan lafiya إن شاء الله تعالى على جناناي بولدا أجوم فقه الإسلاميكا أو زيد القيروانيكا كتاب بركة لمبامولنا ويلكو رسالة أيوة لما أنحل مؤلف رحمه الله أبو زيد سرب على كان سر كير الله أيوة لما أنحل كلامه ممنا ناتلا لا أيوة ممنا أم الله تعالى دل على كهنان أرسمشوا بلا جليلة على ما يجب منه الوضوء والغسل أيوة سلجي بواجب يفهمونه ani janaba ko be wajibe femununa kuma menani ayolu kuma ayu dace na yo korfo kunguru wa alima alla sabila ila zalika illa bil ma'i tahiri alla bana ka don ko kura ko fenunu o mago be sanu yamina o tsaka sabati fiyo fana kada ji sanu mai shar'a al yawma yatakallamu ala al ma'i tahiri bi sisa ninye ayu adamina ne aga bigi bina puma ji sanu ma kitika balma ke balma muso itlo majo insha Allah ta'ala nenunu nyabla yoromena yere ka blay nenunu nya srajiri la tugu nunu nofe ngafe nunu san blay nunu zabana Allah subhanahu wa ta'ala jati kama wa don shidombo ya sabe utle ya sura alhamdulillah rabbil alamin ajin kan ya sura jin mace wallahu ta'ala fon sirera umma ku keka laka kira ka dine deme mawma yidlo nunu ngafe ni kuna insha Allah ta'ala ubtaniye kana sira jeleka insha Allah ta'ala bita feremena alkaraba sigilela alkawsara ko yidala wala amba foye aya hagilto ayerala ayini venunu ni ngafe nunu nyine dama ku kala ayini ngafe nunu kala baw ayul lame ayaka bato siki malako man ansaga tasara jeleka o gafe de banve ya gafe wera teya o famu ya de banve ya famu ya wera teya ni yira kunnake abi fireke ima nunu vleka kiti munu vi
ni mawo ma yisigi kibi puma num puma chogola kibo mina bukhari la kibo mina muslimuna kibo mina tirmizi ni aywa ibnu majah ni nasa'i la ibe fefa mo yere ta min jidon wa mota shidon ni mami mbise sofle aywa kenefle karafe ba tono kake angayi du shuma ko bi manzigi leblaya anyere dama nyebe nyona wa me nyondo ala ka kili nyumande amma ala ko kaka ala yakama abdul qari wani sarabe allah subhanahu wa ta'ala ka ako ko babu taharat lima'i ko ne mbonda flana mi mena dayala afe ko ye jisanu ya bonda wa hawbi an selfini sanunya wal buqaati an selyora sanunya wa ma yujza'u min al-libas fi salati an finishiya mbe wasake selameye aka selila abzedi sarabe alaka yana ka nyuma indayala anyi i hagli dayala سبق علينا الكلام أن الطهارة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من برسافيا أيوة أنكونا كافية نغو أيوة فمبي ولكو سنويا نغو أسابتيمبي نقرآن أسابتيمبي أي نسنة أسابتيلي دو فانا ندون بوكا بنغاي أيوة والدين أساسها الطهارة فمبي ولكو سنويا دين يرجومي وديكا نين نكون بديننا أن نكون يرى أودي وهي من دنس الشرك إلى طهارة الإيمان دين نكون كان زانويا كبا فلانغ فويا نغولا كتا على الدنيا أيوة سانو ماما ومن وسخ الأبداني أنك فرقلو كوكو سانويا إلى تطيبها بالماء الطاهري أيوة شرعا كتا السانويا لما نجي سانو ما الشريعة كسانويا شوكولا نين دينك اللي wani mawo ma yitle dina ma insha Allah ta'ala ko nyina ma be ketande idi sukum be sanu yakabo aywa flanga fo yanno la kata ala dana yan aywa norola i farko lo fana be sanunya kabo aywa nokowla sharia noko muno mbali kata aywa sanu yan kasajan aywa nyumana ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli mimina fo ala ka fam to nyumadi anambal assalamu bela jalema qala rahimahullah asalati sarabe ala ka sangone adamna na bina pma intabahu لما يقول وعو السلام أي حاجة دايرة بين ميفو أكتسك فامية أكو والمصلي بابو الدميننا أكو كو سليبا يناجي ربه كو با دبا ما دغونو نيانيا كو سليبا كادون كو كبارا كو بارا وبلج ليلا سندادو كو سيسان سليي مناجاتو دي بين العبد وربه جوني أدبا ما نيانيا غونو نيانيا كو دي سلي أكما كابو الله سبحانه وتعالى يرلا kake hal ere kam ma badoy e ba faka wuli kata buy kam ma badoy hakili ma yabi muvuye ni fini nokole mbi kana ibobo ni far ko nokole de bi koki sanuya ka fini sanumando ka sora kata buy kam ma bay o choko kele la ni jombe na wuli ka seli sango na do kuibi ni jo ka baroke masaw bela jele kam masa de fe e daba ma fe abil la be do de nyini fe babu yimina pma odeka asalati saraba alaka ko pma sisa ni yeni ndo kan vam ya fam ya to nyuma na kasoro Allah subhanahu wa ta'ala bunye ana kanu bi yoro ikeme ka ala jigi yoro la ko pma ko fa alayhi an yata'ahaba lidhalika bil wudu'i ko Allah subhanahu wa ta'ala gindo nyanya ibina ta ala fe baro minga sisa kwa wajibi ya mika ikilla be o bara ngeli kama ni seliji au bi tohri in wajaba alayhi tohru wal may killa be bara ngeli kama ni janaba koliye nasoro la ko wajibi ambika nasoro la arsalama che kwa sera furu muso ma shofe sisa ngone ni ya wuli to ayo fajiri kene chira ba faka Allah subhanahu wa ta'ala ka fardadi a jaku yele do fen folo itse ka ti jo Allah subhanahu wa ta'ala nyekor o baro ina fiu fo janaba nokom bi far ko lay ko sanunya ka soraka aywa inyeshi Allah subhanahu wa ta'ala batolima ako yakunu dhalika bima intahiri ko selji tali ani janaba koli kwa bi kan jisanuma de غير مشوب بالنجاسة أي غير مخلوط بالنجاسة أيوة جيمي نام نيامين الصفي صفي الشيشي ما كجيمينا أكو ولا بمائي أكسر جي أيوة جي أما نيامي أيوة ولا بماء أيوة كو سلجتي سبتيني جي جنابا كلتي سبتيني جي قد تغير لونه جيمي ني أكيلوري يلمنا لشيء أيوة فير السبب لا خالته فمي جي نيامي نيوانيا من شيء نجسي كمن فنزوفلنا أو طاهري والما فنيرا دو فنينده أيوة فنزوفلنا فنيرا دك السنو
nga fendo yo fare ko ma ghaliba ani jita nyo zigi nyani misalu la nona kana fenzano manyi assalamu bammi aywa nan aywa ashuru la jicela abanye jeyeli minge ayo de fiye sisa oji abse ke kal aywa la da barake nga tse ke ka alabato kebli kadam mu nga fenzano ma do nyaminana ngana sorla ko fenno ko lengo ko be bawli wala ma nyamanata wala ma joli no nyamina cela ka nyeble ka ba abana aywa asanyo minenana atse ke ka jefo idlable bal yora ko fakat o jimbi bondama arsatiki sarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka ako ko selji bi sabatini jiye jimi ye jini aywa selji ti sabatini jiye la mane fiu janaba kulti sabatini jiye la mane fiu fona karani halaya doy sisa niya dondo o la halaya kono o de la yananga babu dele ngui may hakili dele ikatugu nunu nofe alakra baka sharia Allah subhanahu wa ta'ala ya famudi nunuma ni kiti mine nununa anta ala khairi ibe kananga alhamdulillah rabbil alamin ako ko illa ma ghayyarati lawnahu al-ardu fona kara jimi ni dugmo kolo de anye yelema kon sharia ko jinye yelema le tsaka ka salita tsaka janaba ko dugmo kolo jimi nye yelema ko kote allati huwa biha jisiki me dugmo kolo min zanve no dugmo kolo kilor de jinye yelema ko bashite ola ay misali ya dawdi men sabkhati kamen ko ma dugmo kolo la aw hamaati walma aywa hamaati dugmo kolo aw nahwihima walma onanywana ayni misali ya flamivo artalati kapuma ko sabkhatu ardun zatu sabakhi o dugmo kolo mi ni abogoni koko daledo Allah subhanahu wa ta'ala fe ina fa babade mi be nabi wele ko ji hamaati ay hamaati mi viye huwa tinun aswadu muntinu o bogo fimani aywa kasabe bogoina ni jisigira o bogo fika aba kasata foni mami nyugunana nyande oji abse ke selita abse ke janaba ko basabu jibe Allah subhanahu wa ta'ala ka dilali chokola aba hakilton na kosabe al mukhalif li hadhihi at-tafasiri ghayr sahih ومن أيوة يمن كرمونومه نقولونونا مينته أيوة شرحه كان كرسان ما نوني وكرو منجنه هذا رياض طلبة العلم دوني نديو من الله دكلين دي أما أكاه كلي توالا نرى مدرسة دني مدرسة ديو ندا دونيكو anga sharia kitabu nununa fiqhu kitabu nununa fili chayara Allah kada munga ni ala sere mi labo nda don foli bi gele yima opman dem son nyi nga e kwa majanya e ka yatalali majanya imma aywa fiqhu kitabu mina karamo la ka chaya no yenyi nga arsala kolowla wal ma sheikh lu kolowla ka fo madrasa de ma ko ndene jida amale bi mine opma ibina e munumunu ki ba korfa ni ka arabu ka aywa famu hakenyi ki ba nyi internet sanve ki bita nyi mun jidi kono kono ka jani kitabu non don be mene karamo ko de la kalambulo kono e bi turi premier kuru ka non nofe e bi dumini koma do non nofe ni mami matema o sirafe ni yidda do ala filibi chaya o olu damine ne ka puma kitabu nonona ini koroshia bebe e be meka kala na ka sori ma chien don mene vo kala ne nyuko hakil to ayorowla ala ka akili nyumande amma wa qala rahimahullah kitab tigi sarabe ala ka nasara kayda la ko wama ussamai ko kabakoloji o koro sanji wama ul uyuni ani kojiu wama ul abari ani kolonjiu wama ul bahari ani baji طيب وكون نجلنجل نبكى سانو طاهر أبلجلي جسانو ماني مطهر للنجاسات يكون أبلجلي بسكا سفة سانيا كأولي كبو أيوة فريكولولا سلجي بسكا تانين مبي جنابا بسكا كونين أبلجلي أكو وما غير لونه كون جيمي ناكلوري لمنا بشيء طاهر نفنزانو ماني هلا فيه فنزانو ماني جينا جين تشلا فذلك الماء طاهر كو شريا بو جيشيا ويلي كو جسانو ما غير مطهرين قد سكا سنياك في وضوء سلجي لبلي أو طهري والمجانبة كللا أو زوال النجاسة والمصفة والليلة كبفر كللا والمفنين أبا حقلتنا أكون فنزانو ما كم الله تقول كم أيوة دوميني فنا أيوة أكسانو شريعة لا نو كرا جيتلا نا يجيني يلما والما يتمي يلما والما يكسا يلما كو جيني جسانو ما يابسك كيكا لا دبارا وكي نغتسك كيكا ألباتو كبلي alabato de seliji ani janaba koli walma de bawli ki ka finika walma joli walma neton ni ka finika iba fako ko ka buy ka finina jishiya ni se ko ke
masala bolo bo min be sharia don bo ya fara yela ma doni min banga duk bokono jiwla sisa sharia don bo ya fara o ma o ye jume nga jamana gouvernement man vient yere la kanani kama o be o de javel min ge jila ka furake ka se ka jibana wala jango ayo mo kami mo ka se ko kwala kana toro foi se man vient ma kana danvoy kar man vient la o de javel ma do na kandite chayara ni jiki da kono basura ka kuna doni aywa yere kolosi geleyele kama kabola ni ko bi ko dugwa kono mabbe ko anga oromene jike minta damade ye ma shikana siljitala ma shikana janaba ko ala o bi gele min se silameya ma silameya don bo yaye ko el islam dinu yusri ila din usri silameya no ga dine de gele dinete sharia ya far uluma balaw santala deli ala ka famu ko nyuma no ko ya anambal asama bela jele ma babu labana arsalatiki ko ako wama ghayyiratu hud najasatu kun sofa fen fen yelema falisa be tahiri ko fete fezano manyebile wal ajiyo jiyelema ko jite jisana manyebile wala mutahhiri o jitse ka ayo sanunyake ayo o koray o jibi bondama ako waqalilul ma'i ko jidoni ni ji hakke doni ndaka kam mine kono ko yunji se ho qalilun najasati ni sofa doni tonina ola ki bora kalama ko abi ayo asofeya wa in lam tughayyirhu halla masaka nyelema amasaka kasa yelema misalu la sa jidoni mbi ka selita mine kono isigile nyina mangolo to she adado bana ko tala yire nyebala o shekele be munmunu na shina kana dado ka jina iye jita ka daynu ko yasoro kasa foi tala madama yire ya jinginana aywa she aywa arsalati kambe odema ako wa qillatul ma'i ko jiddo ko ya selji tacugo ni selji re wasu fotay afe ako jiddo ko ya ma ihkamil ghusli ka kafu kuli chenyenima sunnatu ko de alakra baka sunnay iketo ka selji ta ka jikadite doko ya nga selji ka chenye iketo ka janaba ko ka jikadite doko ya nga aywa janaba ko lika chenye ko de alakra ka sunnay ako wasarafu minhu nga jicha yali da matame wulu ko ye danza ko ye wa bid'atu ko kokure o maye ka bo alakra bama selji talila ama ya aywa kabo ama sabati kabo ama janaba ko lila ako waqad tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko alakra bay seljita be muddini tege fanye kelenye jila wa huwa ko aywa o jihake wazano ratili wa hurisi ko ye fambi wele ko ratilu an ratilu tlazabana wa tatahara bi sa'i ko ye janaba ko ni sa'uye no ye murinyen nani wa huwa arba'atu amdadi ko sa'uye murinyen nani dai be muddihi alayhi salatu wassalam ni alakaba sallallahu alaihi wasallam ka tege fay ko jitte ga fanyen nani ko de laka janaba ko ni oyi era ba dongo ni ko ye jiddo ya aywa daye madama nabi kuli dafa ambi allah subhanahu wa ta'ala deli alaka na famu choko nyuma no ko ya anambal arsama bela jelema wati choko kama nyen ngal kelenda maye aslama nyuma do ya nyen ngal ke ngabe tlemo nafa akoko aslama cheka masirla ko yala warje toni ni bulla bakila cheko do ko yala ko sharia bi bashi fo lawa alaka nasara kayda la nyen ngal nyumanyi fambi wele ko cheka masiri min genera ka ba alaka rabba ma masiri shiya sabado hankilla kuma de laka temaka ayo jalamuku bavla an khatamu dirhamaini warje dorma flad faale ka dlaka ka bulungan nan neke fi ayo mangani o me alaka rabba bulola o sunna yalo do salame chebele jele no boray sanu zira nege fi fuka a shiya ni yake masiri ka do ibulo ayo ibulo ngonina wala mabulo kana wala masandere ya toni ka warja bulla baki chela o haramu yi ambi ala jeli ala kan famu ko nyumadi anambal asama bela jeli ma sanuye muso ka masirde chew sendala barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليادهر المصطفى من مندور أطهير المنطار يزداد شوقي كلما
ayan dura ko baniya mama